अहानबदा मरुओइबा पाउ हयेंग चटकदबा मणिपुर कनबा खोंगचटा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट खुदिंगमकी क्लास 10 गी मथक्ता लैबा महाइरोय सिंह ओजा सिंह अमदी स्टाफ पुमनमकना सरुक याबियु हाइना कोकोमी स्टूडेंट्स फ्रंटना अपील तौरकली पार्लियामेंट की मिफम हेक लोइबगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर लाक्तुना वारोइसिन पुरकनब होनगनी हाइना गवर्नर अनिशा उइकेना इमागी मैरादा फोंदोरखरे जिरीबामदा कुकी टेररिस्ट सिंगना मैतै की युम मै थाबा लेप्ट्री हौखिबा अहिंगदासु बाबुखाल खुनौदा मैतै इमुंग अमगी दुकानगा पुनबा युम अमा तुमना मै थादोकलमले खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो मणिपुरी न्यूज मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु गीतांजलि सायमना तराम नोकजरी हजिपुंजा सिफावगी मपुंग ओइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी हयेंग चटकदौरिबा मणिपुर कनबा खोंगचट असिदा लमदम असिगी महाइरोय क्लास 9 गी मथक्ता लैबा अमदी ओजा सिंह लोइनना तोंगान तोंगानबा कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट खुदिमकना सरु याबियु हाइना कोकोमी स्टूडेंट्स फ्रंट की माइकैदगी अपील तौरगली ngasi lamfelda laiba kokomi gi office ta pangthokiba paugi mifam amada wafam asi front asigi coordinator ningthauzam dana kumar na phongdokhibani hayeng pangthokadariba manipur kanba khongchat asida mahairoi oja singna मणिपुर कन्नब चटलिबा खोंगचट असिदा सरुक यानबा तोंगान तोंगानबा यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज की महाइरोय सिंगना लेबा कनिंगबगी वाखलोल असि उटपगी खुदोंग चाबा अदु पुना लौमिनासी लमदम असिदा चाही अमा हेलकलबा इरांग असि हौजिक फावबदा वारोइशिन अमा पोरकपगी लंबी उदबा मदुगी महुत हेना सोक्चलकपा असिगिदमक मियामगी ओइबा फिरेब लौमिनादुना इरांग असिगी वारोइशिन करमना पुरकनी हाइबा अदु थेंगननबा सेम साबनी हाइना फोंदोरकली कोकोमी न सिंजरीबा खोंगचट असि अखोई हयेंग पुंग मापन दगी थाउ ग्राउंड दगी होरकांदा खुमलंपक फावबा अखोई चटकदब खोंगचटनी हारिबा खोंगचट असि करिगिदमक्ता सिलिबनो हाइबदुदी अखोई लमदम असिदा हुजिक सही अमगा था अनि हेन सुजलकलबा इरांग असि हुजिक फावबदा अखोई कंडीशन अमता हाइतारे अखोई सोल्यूशन पोरकपुगी लंबी अमता लैतबा हेना अखोई सुम फरकदरा हाइरगा हेना खुदुंग थिबा हेना सोक्चलकपगी फिबमदा लैय कोसिन मरम मरकांदा अखोई मियामगी ओइबा मदुगी चप चाबा फिरेब अमा लौमिनारकांदा कोकोमीना चौबा लीड रोल लौरकांदा हारिबा अखोइना पामिबा अखोइना थंगदरिबा वफमसिंग अदु चप चाबा स्टेन अमदा लोइनना मियामगी अपुनबा फिरेब अमगा लोइनना अखोइगी अपुनबा बॉडी मोइबा कोकोमीना मदुगी फिरेब अदु लौमिनारकांदा अखोइ चप चाना थेंगनबगिदमक्ता मदुगी सेम साबादुनी कोकोमीना सिंजरिबा हारिबा खोंगचट असिदा लेबा मियाम तोंगान तोंगानबा महिलोइसंग स्कूल कॉलेज सिंग अमदी यूनिवर्सिटी सिंग महिरोइ सिंग अमदी ओजा सिंग ना हारिबा खोंगचट असि सुसोय सोयदनमकी सरुक याबियु हाइबो फुंसी मेडियागी थोंदा थुंजरे मणिपुर थोंगलिबा इरांग असिगी वारोइशिन अमा अथुबा मतमदा पुरकनबा इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट मिफम असि हेक लोइबगा लाकनी हाइबगी थाजबा पिरकले हाइना मणिपुर की गवर्नर अनिशा उइकेना ngasi इमागी मैरागी मिहुतसिंगदा फोंदोरखरे वफम असि ngasi इमागी मैरागी थौमी सिंगना था असिगी कुलुमदोइदा लमदम कयादगी लाकपा इमा सिंगा पुन्ना चटखिबा मियामगी खोंगचट अमगा मरी लेनेना मणिपुर के जिरिबामदा इनौ नौनो ओइरकलिबा फिबम अमदी सेंट्रल फोर्स सिंगना मिचंग मिखाई नाइबगी थवोंग सिंग यानिंगदे हाइबगी मतंगदा पिशिनखिबा मेमोरेंडम अमगी मतुंग इन्ना ngasi मणिपुर की गवर्नर दा इमागी मैरागी मिहुत सिंग नुंगथिलपुंग मरी मखाई ताबा मतमदा उनरुबदा गवर्नर ना फोंदोरखिबनी हाइरी गवर्नर उनरुबा मतुंग इमागी मैरागी कन्वेनर थौचोम सुजाताना पाउमी सिंगदा फोंदोरकपदा मतम कुइनादगी गवर्नर उनबगी अयाबा ngairакpa अदु ngasi गवर्नर सेक्रेटरीट दगी अयाबा पिरक्तुना उनरुबा अदुदा गवर्नर ना मणिपुर थोकलिबा इरांग असि अथुबा मतमदा वारोइशिन अमा पुरकनबा होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर दा हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट मिफम असि हेक लोइबगा लाकनी हाइबगी थाजबा पिरखि अदुबु करिगुंबा लाक्तबा तारबसु अखोइ पुना उनदुना करी करंबा थौरांग पाइखटकनी हाइबदु खनसी हाइबा वाफम थमलखि लोइनना हयेंग कोकोमीना सिंदुना चटकदौरिबा मणिपुर कनबा खोंगचट असिदा इमागी मैरागी थौमी सिंगसु सरुक यागनी अमदी मियामगी अफबा थबकपु तौरकलबदी इमागी मैराना चिथबा लैतना सरुक यागनी मणिपुर महोसागुम तंगदु लैताबा खुनाई अमा ओइरकनबगीदमक चटकदौरिबा खोंगचट असिदा मियाम पुमनमकनसु सरुक याबियु हाइना फोंदोकी Sanabaya wari budi sanare adu mana haise get free da parliament sin waraga
अथुबदा अखोई होम मिनिस्टर अमित शाह से मनपुर लाखरी हाइबा फोटो थनई अदुदा अखोइना कइबा लाक्सब तारगदी अखोई से वारी खोलुबा मयाम तौलुबा पोसे खदी ममांग चहिदेगी सुम तौराबनिना सेंटरना तौरेबा पोट खुदिमक सु मेम सुदना इबा लोय उरबा खातरीना याबु यामना ट्रस्ट तौदिनो ममांग दे सुमोय पानबा खातरी अंदा सुमोयनी अदुबु अंदा दिसिबि कितन थाजबियो हाइबा पोटुनि सोयदना तौरकनी शांति होनबा सोयदना होननी हाइबा पोटुनि अदुबु अखोइना येंबे आबदी जेंगे एमएम ओजिसे खातिन मच अब पोरे अब पोनिना अदो फारे मेना हाइबा हुजिके हाइ मागी लाकनी हाइबगी मोदा हाइ पोचे को थाजरगे पार्लियामेंट की फाबुनि फमजे तांगो उसिलेगा मखा ताबस्ते तो अदु कुमसे मानरदा हाइबा लाकरदा सुलाकबगी कइनो हाइबो तोमिनेसी हाइबो जिरीबाम मयोलदगी किलोमीटर 8 लोम नोंपोक पांगना चलगा नेशनल हाईवे 37 दगी खा पांगना किलोमीटर अमरुम चलगा कुकी खुनगा ताइनना जिरीबामदा बाबू खाल खुनौदा लैबा लौरियाम तोंबा चही 95 गी युम दुकानगा पुन्ना साबा कुकी टेररिस्ट सिंगना तुमना मै थादोकलामले थौदोक अदुगी मतंगदा लौरियाम तोंबना अखोगी पाउमीदा फोंदोरकपदा जिरीबामगी इरांग असिना मरम ओइरगा विद्यानगरगी रिलीफ कैंपता सैदांगदुना लैबा चही हेले असिना मरम ओइरगा ngarang mahaki laifam babu khalda chatuna yengshilba matamda mahaki yum amadi dukan maina tumna thadok piramle lambi fataba amadi security matik chana thambidabagi masipum namak thoklibani aduna mahaki yum mai thakiba adu lengang na yum sabiu matik chana security pibiduna makhoi leijaragi haina fongdoki Hillgard GP Ward number 1 की Administrative Committee की member ओरिबा NG गोपेश्वर सिंहना हाई मरी लेनबा authorities सिंगदा मतम कयादगी हौना security मटिक चाना थंबियु अदुगा अखोई लेजगे हाइबा कुइरे अदुबु थबक ओइना तौबिदे हाइकी मखा ताना हाइखिबदा लैरिबा खुन अहुम हाइबदी बाबूखाल सहुगाट अमदी बोरोई खाल हाइबा खुल असिदा मी लेतबगी युम सिंग मै थाबा हौरकपनी security थंबिदबना हौजिकसु युम कया अमांग अता थोखन बहौरे मसी लेंगांगना मित्यंग चंगबिदुना ngakpi senbiu haina फोंदोरकी अखोई इरांग से मरम मतुंगिना ngसाइगे विद्यानगर हारिबा लिकेमसिदा अखोई चही अमा फाजले जुम कइदो करी कमाई तौगेना येंग बससरुबदा आई जुम जे चाकना लेरमे जुम मसी दुकान जो रेडी जुम जुने पुलप पुन्ना मई थादोक पिरमे मसे दुकान की पोसे अमा मसु लोकथोक पसु नंगौद्रे इसाजे ngसाइगे हुजिगे कुकी हारिबा जाति जिगा नकना ताबनिना सरकार सिना सिक्योरिटी अमा मसु मंगजौना इरांग हौरकपदुदा सेक्शन थरंग लहौदब मरमना सिक्योरिटी मतिक चान थंबिरे हरगा अखोई लोनरिबा कुकीगा लोनरिबा जगह जगह सिदा सेक्शन थरंग लोखतिरे हरगा हानगी मफम चाना इसा इसा युमदा लेबा सुमाइना नुंगाइ जाफना लेनबा हाइसि सरकारदा हाइजरी हाइबा खुनसिदा लौयाम तोंबा हाइबा नुपासिना मागी जुमची हानादैदि पाउदे मणिपुरदगी थाखिबा MP अनि मणिपुरगी इशू पार्लियामेंट पुथोकदबनी खुलंगाकपा सिंह जनरल एमनेस्टी पिगदबनी मणिपुरदा कांगलुप फुरुप नाइबा मवोंगदा कॉमिंग ऑपरेशन तौबा यारोय कुकी ट्राइब ST लिस्टगी लौथोकदबनी हाइदुना उरिपोक अपुनबा लुपना सिंदुना ngarang माइके अदोंगी मियामना खुत्ता मया पाइदुना खोलाव कयागा लोइनना मियामगी खोंगचत चतखरे खोंगचत अदुगा मरी लेनना उरिपोक अपुनबा लुफकी वाइस प्रेसिडेंट रतन लुवांग चाना फोंदोकरपदा लमदम असिदा थोकलिबा लाल असि था 18 सुरकलबा फावबा इंडिया गवर्नमेंट अमदी मणिपुर लेंगाकनसु करिशु थौसादना लेखिबा अदुबो ngasidi handak मणिपुरदा पांगथोखिबा 19 सुबा लोक सभा मिखलदा चाउना माइ पाखरबा MP अनिना हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट मिफम असिदा मणिपुर मियामना पामलिबा अमदी लाउरिबा खोलाव सिंह पार्लियामेंट मिफमदा पुथोक्तुना लमदम असि तंगदु लैताबा लमदम अमा हंजिलकनबा होनाबियु लोइनना मणिपुरदगी मिटोप खंदोकनबा थौरांग सुंगसोय सोयदना पाइखरहनबा NRC खुदक्ता चटनाहनबा लाउरिबा खोलाव पार्लियामेंट मिफमदा पुखटपियु हाइनसु फोंदोकी मणिपुर पुलिस अमदी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगना लेपतना चथरकपा थिजिन हुमजिन बगी थबकता इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा
makha kharadagi mafam kharadagi masing yamlaba khuchu khulai kaya fagatkhre Manipur Police amasung Central Paramilitary Force ki apunba team amana Imphal East District ki manung chanba Sanasabi na tumna chingba masak khangdaba singna lotuna thamlamba khulai kaya fagatpa ngamkhre fagalaba khulai sing adudi Volt Action .303 rifle ama Country Mad Volt Action .303 rifle mari 12 bore gun ani long range improvised heavy mortar pompi ahum magazine yauna 9mm pistol ama 82mm gi improvised explosive bomb taru 36 hand grenade detonator yaudaba ani kapa yariba maru marifuni thoi amadi radio set ahum ni hairi exam hall manungda mahairoi singna mobile phone pushinduna mawong marin tadaba mawongda exam tharaba fawba yengduna leiba invigilator principal yauna Janariba Singh matik chaba chairak lengak na pibada lengak na pibaga loinana masa masana masagi famdagi thadou karigumba thamniba wafam sing thawoidaba mawongda Laitok labadi maduda tholakpa afa fatta tek chak mari leinaba lengaki mihut chingna pugadavani haina Democratic Students Alliance of Manipur the samgi maikaidagi akanba wafam thamlakli wafam asi Manipur University gi makhada leiba college singi oiba ahanba semester gi examination tha asigi kunmari dagi hauduna pangtokhiba adugi English subject thokpa numita Imphal East District ta leiba Biramangol College ta mahairoi singna exam hall manungda mobile phone pusinduna mawong marin tadaba mawongda exam thabagi video viral oirakpagi matangda Kwakaithal da leiba mahairoi luf asigi mayai loisangda pangthokiba paugi mifam amada luf asigi secretary Nongthongbam Thoithoibana phongdokladuna hai Manipur gi college ki thaki education system asi afaba oidre haiba miyamna khangi asigumba soiriba kaya asi chumthokna ba haiduna akhang ahai kayagi oiba mifam pangthoklaba matung exam singe center fawba masa masagi college singda tahandabana warep tahandanaba warep lauki honarek liba kaya asi nathaiduna Biramangol College ta mahairoi singna electronics ki oiba device kaya pusinduna exam mandaba mawongda mahairoi singna exam thariba asi lamdam asigi oina khwaidagi laibak thibani mahairoi singna chathariba mawong marin tadaba exam khutha aduda mahairoi singda karishu haiba ngamdaba invigilator exam adubu siliba committee amadi masibu yangshinba ngamdriba college asigi principal vice principal lenga ki mari leinaba authority na matik chaba chairak pifam thoi loinana oza masana su masagi mara yazuduna masagi pariba fam singdu thadokadabani amaromda college asigi college asigi principal masana oi mahangna exam committee gi damak ozamari happy adumakpu haliba ozamari gi ming principal oiba osina khanglamde haiba wafam mahakna makha takhi Jungi tarik kun gamari da di hauraga pangthokpa college education gi manung channa pangthoiba semester gi exam gi first semester gi English thokpa subject ki numita ko Biramangol College hariba college asigi exam hall room number 105 hariba ka manung asida exam thaba matamda exam gi niyong gangon amatang ngakta makai mi amaga phone amaga yamna mong marin tadaba mongda exam thabagi video amakak viral oirapagi matangda usi press famsi phamjabani oza amoina kaisu haiba ngamdraba masigu mafimda leiriba Biramangol College ki principal aduga vice principal ani aduga SI mari aduga invigilator tariba kadugi tariba invigilator ani aduga masidai chenariba mahiro obe amobe khudimaksing ase masi Manipur lengangna miyeng sangbi rakanda amadi Manipur University ki exam controller ki miyeng makhada madu miyeng sangbi rakanda masida chenariba aranba tawriba mathong buktraba mayam singse masa masagi pangum thokwa serak adu chana phangalu aduga loinana masigi serak se masi thigano honari ge serak asleisda oja singsu masa masagi tawriba aranba singdo madu masana lal hebdo khangjar kanda khalakanda masa masana paiba posting dagi resign ta udongni maduda karigumba tawta taragadi desamna makhal makha kayagi mayamama changsil phoma tamda madugi khudimaki tholokada responsibility khudimakto madu college ki head of institute principal vice principal aduga exam committee loinana Manipur lenga amadi Manipur University ki library authority singna pudongni haibase masi desamgi maikadagi agoi media ki thongda appeal tawjari
Helen Keller की चामनिफु मरीरक सुबा मपो कुमोन की थौरम गमरी लेनना हंदक चही के क्लास 10 अमदी 12 पास तौरखरबा विजुअली इम्पेयर महाइरोय सिंह ओकपगी थौरम अमा पांगथोकपगा लोइनना द रोल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशंस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन हाइबा हिरमदा नोंगमगी ओइबा खनानैनबगी among asi Disabled People's Right Organization Manipur, Handicap Development HD Foundation Manipur amadi Birti Kendrojit University Kanchipur ga puna khutsamnaduna Birti Kendrojit University Conference Hall da pangthokre. Thorom adu da Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities CRC की डायरेक्टर एन खोइबी हैंडीकैप डेवलपमेंट HD फाउंडेशन मणिपुर की चेयरमैन डॉक्टर सापम जसोबंता सेक्रेटरी डॉक्टर लाइशम बिना बिर्टी केंद्रजित यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हाउबम बिरवल अमदी यूनिवर्सिटी असिमा की रेसिडेंस डायरेक्टर डॉक्टर लाइसांग थेम सुरेश ना मथंग सिटना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी थरम अदुगा मरी लेनेना BTU की Residence Director Dr. Laisangtham Suresh na phongdorappada ngasi pangthokliba thauram asi maru oina Helen Keller na disabled persons singidamakta lauramba thaudang kaya adubu ningsingba oina mahaki mapok numit asi pangthoktuna amadi mahakna kathoklamba miyamgi thaudang adu khananainaduna khanghanba mathau tai khanduna ngasi gi thauram asi pangthokpani loinana pangthokpagi amadi khangu thaktagi mit udabagi chang walaba miyoi singidamak mahakna makhoi damak lauramba thaudang ngasigi mirol na kaupam thokte haina so phongdoki akhoi ge Helen Keller gi apok numit ka mai lena na pangthokpa dugumba awareness program ka mai lena ba andagi institute ki chhatra sing gi as a part of the study gi syllabus ama waina makhoi gi kanna bagi damakta pangthok chabani mak advocate su wairamba aduga tongan ba America ki tongan ba akhoi ki haiba field sideda yamna struggle waina fight to biramba mahpu ningsing ba amasung pokpa numipu naina boina khangmina boina maki role of living role mahna makhoi ki damakta to biramba sonar ba kya amasing ji ki damakta mateng pang biramba guide to biramba miyamda khangan ba ki tanja to ngasi se logjabane Ngasi Relief Center for the Welfare of the Friendly Able Persons Manipurna Helen Adam Keller gi chamanifu marirak suba mapok numit ki thauram ama tera wangthon bi lekai da pangthokre ngasi gi thauram aduda center asigi founder M Sarat Kumar Singh amadi media advisor Nimol Ningombamna luchingduna saruk yaki thauram aduga mari leinana members singna amadi center asigi staff sing amadi volunteers singna Helen Adam Keller gi photo da laishu katuna ikai khumna ba utki Thawal Apunba Luftal Thawal na sinduna Charles Torches and state actor gi mayokta ngasi Thawal Mela ground da lamdam adugi ima event singna wakat mifam phamduna khongjang sangsin khre wakat mifam aduda saruk yakiba sebam sana debina phongdorokpada ngarang kaisampa ta thokiba thokdok adu yamna thamoi sokna nungaite angang singda torture tawbagi thawong adu makhatana thoktanaba maduda generiba singi mathakta matik chaba action lokhat kadabani tungi yumbiral oirakadoriba naharol singda asigumba thaudok chatharakpa haibasi yamna laibak thibani mama oibisingna tumina leithok loi haike wakat mifam aduda police ke ahenba thawong yaningde crime tawo police personal sing chairakpiu ani thokpa lo yaningde shasanaba thawong khudakta lepu minor is singda arm amadi unarmed singna torture tawo yaningde haiba haina thaba placard sing sizinaki ngarang thokiba thawdoktuda yamna nungaitaba puknung nungsiba thawdok ama woikibaga loinana akoina karigumba matamda matungda amuhana angang nubida tainaba ngamdaba famda tainadraga tainagadabada tainaroidabada tainaraga angang nubida aki khangpiba thawdokcheng ase amuhana thoan biganu haina media gi thongda mayamgi famda phongdokchari ngasi Indian Red Cross Society IRCH Manipur State Branch amadi Indian Red Cross Society Jirbam District anina Jirbam District ta hangliba relief camp singda chatuna mateng pangkhre ngasi gi mateng pangkhiba sing adudi TMP na mateng panglakpa senfam singna leiba hidak langthak Jumbo Vox Mompak Fidak Towel Sing Loinana IRCS ki Maikaidagi Tarpaulin Hygienic Kit Sing amadi Relief Camp Sing asida Iruzafam Sing Semduna Inmate Singda Kusinaki Tengbang Piba asida Indian Red Cross Society IRCS
स्टेट ब्रांच के चेयरमैन नरेंद्र निंगोम्बा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर एल मंगलेम, ट्रेजरर प्रेमजित नारोइबम, फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर वाई मोहन सिंह अमदी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरबाम डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हुईरेम राजन कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी एल जामिनी कांता सिंह लोइनना स्टेट अमदी डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर सिंह सु सरू याखी ngasi tengbang khongchut asigi matangda IRCS Manipur State Branch के चेयरमैन नरेंद्र निंगोम्बना हाई अहान बदा रिलीफ कैंप सिंगदा इमा इवेंट सिंगना अहांगबो मफमदा इरुजबा असिदा अखोइना टेम्पररी इरुजफम खरा सेमदुना पीकी मतुंगदा टारपाउलन हाइजीनिक किट सिंह हिदाक लांगथक जम्बो वॉक्स वेट कवर टावल ने चुंगबा पीबनी लोइनना रिलीफ कैंप असिदा तोंगान तोंगान बलुफ लनाई मियोय सिंगना अवाबा तारबा रिलीफ कैंप दा लैरिबा सिंगदा मतेंग तौबिरमबबु थागत पफोंदोरकली अखोइनो उजबा मतमदा नुपी मयाम सिंगसिगी इमा इबेल मयाम सिंगसिगी इरु माइथजनबगी मसिगी सी इहो होबा इहांग हांगबा मसि नुंगाइ जददना अखोइना अखोइ रिलीफ कैंप खरदा मदुगी खुदोंग साबा फैसिलिटी लेतबा मफम सिंगुदा अखोइना इरु जबंगी कामा अखोइगी रेड क्रॉस की टेन खलगा मदु मसेमजबसी अखोइ प्रायोरिटी होइना मदु अखोइ ngasi मफम अमा निदा अखोइ याम कन्ना अदु माइ पाकना संचिन जरूर है ngasi akoina mayam da pizza gadulba polam chairam sing ngasi akoi red cross ki akoi gi leijaba polam chairam khara hayeng lamtai khunaugi yum maicha khrba mayam sing se sini yum da halam da gi matam se jidai da koi kisan set aina sapu yawa uyan yawa pukham tenkot khabai glass sekap everything yawa adu mai set amamam ne aduga kari haiga dage kambal blanket ne ade kangkhal ne adum matik sana koi pizza nabagi damakta adudi akoi stock ta thamduna leire akoi ngasi si yamna hobe marketing chu tawjai aduga mayam gi sumai torga laksa कुकी टेररिस्ट सिंगना जिरिबामदा मैतेगी मथक्ता लान तौबा हौरखिबदगी अवाब मायोक नरिंगै तंजा असिदा जिरिगी अपुनबा लेंजल सागतुना लेचिंग जिरिबामना मियामगी मतेंग तौदुना ngasi फावबा लागली जिरिगी असिगुमलबा अवाब तारबा तंजा असिदा तोंगान तोंगानबा लनाई मियोय अमदी ग्रुप कयाना सेलगी तेंगबांग पांगबिरकली तेंगबांग पांगबिरखिबा सिंगी मनुंगदा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी क्वा कैथल लाइश्रम लाइकाई न लुपा लिशिंग कुन लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुरना लुपा लिशिंग तरा सलाई कनबल तेराखोंग सांगबी यूनिट अमदी क्वाक्ता मैतै पांगलना लुपा लिसिंग मंगा इंटरनेशनल मुटुम टर्सना लुपा लिसिंग तरा असुना सेलगी तेंगबांग पिबिरखिबा सिंगबु लेचिंग जिरिबामना तौबिमल खंगबा उलगली हिरम असिगी मतंगदा लेचिंगी वाइस प्रेसिडेंट बुधिमा नहाई मणिपुरदा ममांग चाही मे अहुमदगी फुरुक अनिगी मरक्ता इरांग थोक्लबसु जिरिबामदा शांति ओइना लेरकपनी अदुबो हौखिबा जुन तरुक्ता सोरोक अतिंगबिदगी शरद कुमार कौबा मियोय अमा कुकी सिंगना हाटख्रबा मतुंग जिरिबामदा इरांग हौरक्तुना मियोय कया लांजनदुना रिलीफ कैंप कयादा लैरी अवा अना तारबा मियोय सिंग असिगी येंगदुना लेचिंगना मियोय कयाना अमदी लुफ कयाना मतेंग पांगबिरबबु लिचिंगी माइकैदगी तौबिमल खंगबा उली अमदी अवाबा तारबा सिंगदा मतेंग पांगनी हाइना फोंदोखी थर्ड मे 2023 दगी मणिपुर की तंपाकलम लोमदा कांगलुप की इरांग हाइफम खंगदना अवा सेथेंग फंगदना लापिङै मरक्ता कांगलुप कयाना फंदा मिनैबा जिरिबाम से सही अममुक्ति शांति पीस थमदुना लागलंबनी अदुबु हौकिबा 6 जून 2024 दा जिरिबाम दगी शरद कुमार कौबा मियोय अमा तमथिना हाकिबा नुमित अदुदगी जिरिबाम दसु कांगलुप की ओइबा साथिबा इरांग अमा थोलकले युम क्या मै थाबिखरे दगी मयुम मैकै लैजदबा मियोय इमुं क्या अमदि सिंखों सिंजादा लैबा युम क्याना रिलीफ कैंपदा हजि समियफम लौदुना लैरे आशा वर्कर सिंगी अलाउंस मतिक जाना मतम जाना पिथोक पियो अमदी आशा वर्कर सिंगबु लेंगांगना रिकॉग्नाइज तौबियो हाइना ऑल मणिपुर आशा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट TH पूर्णिमा सिना फोंगोरकली ngasi मेजर खुंदा लैबा मणिपुर प्रेस क्लब की लोकताक हॉलदा ऑल मणिपुर आशा वर्कर्स यूनियन सिंदुना पांगथोखिबा आशा वर्कर्स सिंगी ओइबा स्टेट लेवल कन्वेंशन गा मरी लैनना वाफम असि TH पूर्णिमा सिना फोंदोखिबनी थौरम अदुदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन के फॉर्मर एक्टिंग चेयरपर्सन मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन मैसनाम
AITUC Manipur की General Secretary L Sotin Kumar amadi imagi mairagi convener Thauchom Sujatana athoiba mitung oina sarukyaki TH Purnima sina hai Manipur da asa workers singda piriba allowance asiga asa workers singda piriba thabak asiga chanade ahan badadi asa workers sing asi mironbi singi caretaker oina lairami adubo haujiti health kamari lainaba thabak thoram sing ayamba sarukyari operation theater da operation tauba yaudaba khak ngai State lengakna makoi gi oina allowance subnatagi lupa chamnga khak pigani haibagi asa workers singna yanadaba dagi lokide adubu lengakna lupa listing ama pibadagi makatana hengalakani khanduna lokibani amadi center na lupa listing ani allowance piriba asiga asa worker amana pangliba apunba senfam asi subnatagi lupa listing ahumni adusu matam chana pibide ngasi pangthokliba convention asada asa workers singi oiba firep ama lauraga makha taba khongjang jangsilagani haiki अखोइना तालिबा डिमांड खुदिमसे मोइना रेस्पॉन्स तौबिदे मोइना कोविड की मतम दा खुब पैगाम सिजनै अदुगा मोइना अखोइदा कोविड की मतम दासु क्लब पिरसु अनि खकुंबा पिरतोपा अदगी मास्क पिरसु अहुंगुम मंगागुम पिदुना हेक हौबदने लोइबौ दो खै सिना हलिनेबा खोगी यहालामदा खोगी सेमना स्टेशनदे सुमनगी लुपा चंगा खतम पिने हायेबा चंगा लौगदु सरुपुदी अखोइ पैसादो स्टेशनदो हापिदबने फारे स्टेशनर ओइनादि अखोइ लिसिम अहुमदो ओजु सुनबा हापि हाइबन ngasi bo happy adubu ngasi gi tangdu leita bakibam sina oidam da su yai khalaga khoje sai tawgada patau gi hana mamang da su khoi secretary na su dum chalu bani deadline pi bani adu su adum kana gi de adu khoina ngasi maroina adugu mam mayam sing da khoi khanara kanda makha da khongjang sa khoi kadi jangsan ji ge na khoi lepna bagi tamta ngasi tawjari Hokiba Juntarada Manipur State Cooperative Bank MSCV Limited के Board of Management दगी resign तौखिबा अदु Cooperative की interest yenglगा लौखिबनी मदुदा बैंक अमदी मरी लेनबा खुदिंगमक का हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना MSCV की Board of Management की हाना कोर्ट cooperator oiramba konthauza manihana fongdorakli ngasi Manipur Press Club ki thangjing holda pangthokiba paugi mifam amada wafam asi fongdokladuna manihana hai lamdam ama chawkhatpa haibasi cooperative sector mapung phana chawkhatlabadi chawkhatpagi thak yaure hainaribani Manipur gi oina lairiba cooperation department register of cooperative society ki khuthangda center amadi mari leinaba singdagi lakhiba maru oiba funding department asigi masagi family bank oiriba MSCV da park tauduna thambidana atopa bank singda chahi lisang sina thamduna lakhiba ase yaragadi department ki makhada lairiba bank asida thambina ba haizabada thawai wawoi daba kaya adu pendabadagi cooperation ama oina resign tawkhibani bank amadi ward ki maraktadi transparent lainana mapung phana thabak sing tawminari haina so fongdoki Maramaduna aina portagi design तौखिबदु बैंक का हिरम अमतदा मरी लेजदे आइना डिजाइन तौजरिबदुदी एज ए कोऑपरेटर अमोइना अमदी पैक्स की डिपार्टमेंट दा इसाम कोऑपरेटर अमोइना लेजबदगी कोई बैंक सेसु रेजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव पि मखादा लेबनिना मदुदा इन पेनदबदगी आई डिजाइन तौनबगी फेरबसी लौजगिबनी कोई बैंक कदी करिगुम हिरम तदा कोई सेंदा तुंदा तौबा दुगी मरी लेनबा पोट अमता लेते मरुइना कोई डिपार्टमेंट की माइगैदा अखोइना खितंग हाइजे बता मन थवoi वागoi तबा अखोइना हाइबा वा ताबिदबा कया दुगी येंबदुदा इन पेंजद लना तासिंग ऑपरेटर अमु कोइना आई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट दगी पोंदबगी स्टेप से लौजगिबनी मानसिगी मतंगदा लैरिबा ऑल इंडिया की बैंकर अमदी बैंक मरी लेनबा प्राइमरी सोसाइटी इंडिविजुअल सोसाइटी फाइमिया पुनमुंगा लान विदनबा मीडिया के थोंदा आइना सिंगो matang swada atenba break amtang lawsage break ki matun tongan tongan ba makhataba pausing phudena lakchege North East window bu mileng taduna lebiu
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Break matunda mayam bamu khana taram nokchari. Cookie dominated area da combing operation chathabada country met khulai ahum phagat pangamle AK-47 yadaba ani fagale haina media da security force singna phongdorokpa asi miyambu apang basibani usittabani haina haurebi apunba maira paibi lufki acting convener N Syama Devi na phongdorakli Cherol amada Syama Devi na hai handak Manipur da security force na cookie dominated area amadi maitai taba mafam singda paksana combing operation tawriba asi santi hanjilangna ba amadi relief camp ta tumpham chafam khangdana laiba singbu mayumda hanjil hangadaba oiragadi taramna oi amadi athubada khunda laita hanaba honabiyo hairi maitai taba mafam kharada haujiksu nongmai kapsilakpa yummai thaba lepchingaida Manipur tampakta amadi Jiribamda village volunteer guard tagi government na khulai loina lokhatlibasi santi hanjalangna bagi damak hainingai leitana thaga chari adubu karigumbada masigi taiwanabada micham singda cookie terrorist singna makhatana nongmai kapa misimina amadi lanthum manghan bagi thabak chatharaklabadi masigi tekchak state government amadi central government na pugudabani haina cherol asina hairi Thasigi haukiba chaicha taraga taretagi kungamari fauba Mantripurkhi garrison da Assam Rifle na angang singi damak summer camp ama pangthokre hairi chayol ama chumna chathakiba summer camp aduda thawai yauba nupa macha kunmanga amasung nupi macha taramari punna angang kunthra mapan na saruk yaduna makoi masagi hai singba hakchang phabagi amadi team spirit utpa thabak thoram kaya pangthoki hairi Aigar South pro na thadorakpa PRO na thadorpa Cherol amanda khanghalakli summer camp aduda sagol thoba jagoi ki class music ki khulai sing khongba tambagi session lila matek sanaba badminton golf basketball football uchar thaba mai yaudana thongba chena laisaba yoga haiba thimda lai yekpa changdamnaba asina chingba yauna makhal makha kaya gi nungairaba thoram sing pangthoki hairi Thauram khudingma angang singda anoba laushing amadi hai singba pinabagi pandamda loinana makoi masagi apamba karino khangdoktuna hena changsinaba pukning thogatpani hainasu IJR shot ki PRO gi Cherol asina makatari kem aduda yamna nungairaba jagoi isai amadi lila matek singa loinana makoi gi hai singba talent sing uthoktuna audience tagi harau taramna thagatnabaga loinana loishin ki hairi West Bengal ki Kolkata da July taram mari dagi kungamathoi fauba pangthokadaba second hockey innings of junior and junior men's and women East Zone Championship 2024 amadi Assam ki Guwahati da July 24 dagi 30 fauba pangthokadaba second hockey Indian Sub Junior Men's Women East Zone Championship 2024 gidama selection trial sing June kunganipan dagi kuntra fauba ayupung taretagi akampata leiba mini sports complex ki hockey turf field da pangtholagani Manipur hockey da athlete tawraba district unit amadi club unit singi yauningba nupi sanaroi sing makoi masagi mathau taba potlam sing puraga hayeng June kunipan gi ayupung tareta mini sports complex asida laknaba Manipur hockey ki general secretary L Basanta Sharma na khangalakli loisalakpada maru eba paw amuka hana bijari hayeng dagi chatkadaba Manipur kanba khongchatta School, College, University, Institute khudingmaki class 9 gi mathakta leiba mahairoi sing oza sing amadi staff pumnamakna saru yabiyu haina Kokomi students front na appeal tarokli Parliament ki mifam hack loibaga Union Home Minister Amit Shah Manipur da laktuna waroshin purakna bo honagani haina Governor Anusha Uykena ima gi mairada phongdorakre
जिरीबामदा कुकी टेररिस्ट सिंगना मैतेगी युम मै थाबा लेप्ट्री हौजिकसु हौखिबा अहिंगदसु बाबुखाल खुनौदा मैतै इमुंगी अमैगी दुकानगा पुन्ना युम अमा तुमना मै थादोकलमले ngasi oinadi naris windona sandokchaba manipur paw matang saida losinjare mityeng tabi pumna mapo amuka hana kurumjari you